Ja sam Rijad Gvozdin. Kada sam imao 9 godina, majka je umrla, a moja najstarija sestra je preko noći postala majka i počela se brinuti o svima nama. Ona je heroina, ona je svoj život posvetila nama, prerano odrasla. Imam želju da ispričam ovu epsku priču. Ovim putem vas pozivam da podržite snimanje dugometražnog igranog filma Majka. Jako mi je stalo da ispričam ovu priču, a vi svi koji me poznajete znate u kakvim sam okolnostima odrastao i ovo je na neki način autobiografski film. Opet kažem, fokus je na djevojčici od 13 godina koja je prerano odrasla. Siromaštvo, bijeda, tišina i ono što je okruživalo jednu porodicu mislim da zaslužuje da bude na velikom platu. Stoga vas pozivam da koliko ste u mogućnosti donirate kako biste podržali da ovaj film ugleda svjetlo dana. Hvala vam.